Twirwaneho ikaba yashyize ahagaragara ingabo nshya z'abarundi zoherejwe muri Fizi ndetse n'abaziyoboye. Mu gihe leta y'u Burundi yakomeje kugenda ihakana ivuga ko nta barwanyi b'abarundi bari muri Kongo, nyuma ikaza kubyemezwa cyangwa se bakaza kubyemezwa nuko abenshi bagiye bafatwa. Ubu rero umutwe wa MRDP Twirwaneho uravuga mu mugambi ukomeje ko bo bavuga ko ari ugukorera jenoside abanyamurenge muri Kinshasa ndetse na Gitega, Kongo ndetse n'u Burundi. Bakaba bakomeje kohereza ingabo mu misozi ya Fizi, bakazohereza kandi muri Mwenga ndetse na Uvira. Ahavuga ko ubwo wandikaga itangazo washyize ahagaragara batayo ebyiri z'abarundi hamwe na batayo imwe y'abanyekongo, ariyo batayo y'ibihumbi 333 ya FARDC, bose kandi ngo bakaba bayobowe n'uwitwa General Civile, komanda rero w'ibikorwa bya Sokola ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Berekezaga rero mu birindiro byabo mu misozi ya Fizi biherereye ahitwa Puezero mu irembo rikuru ryerekeza Iminembwe. Twirwaneho kandi kabivuga ko izi ngabo zigiye zihasanga batayo zirenga 10 z'abarundi zisanzwe mu misozi ya Fizi muri Mwenga ndetse na Uvira. Ivuga ko rero zirimo kugaba ibitero bishya ku mirongo myinshi y'urugamba kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Ibitero rero bikaba byarahitanye abasivile benshi kandi bituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ku karere. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Twirwaneho ku wa gatandatu ku itariki ya 8 Ugushyingo rikaba rivuga ko muri batayo zombi zavuye mu Burundi zoherejwe rero ku mabwiriza ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Zikaba zizwiho ubugome bukabije, zikaba zarageze muri Fizi zikoresheje amato atwara abantu ya gisirikare mu kiyaga cya Tanganyika. Nukuvuga ngo Twirwaneho yerekanye abasirikare cyangwa se batayo zigera kuri ebyiri zaje zoherejwe zivuye mu Burundi, zoherezwa muri Fizi, ziza zikoresheje inzira y'amazi bakoresheje amato y'intambara. Bakaberekana bakavuga ati aba bantu baje basanga izindi batayo zirenga 10 z'abarundi zisanzwe muri iyi misozi ya Fizi, ariko ngezi zije zikaba zizwiho gukoresha uburakari cyangwa se gukoresha ubukana. Nukuvuga ngo nta kintu nyine nta aho zinyuze nta gihumeka kihasigara. Izi batayo rero zikaba ziyobowe n'aba ofisiye bakurikira. Umve kugira ngo babantu mujya muvuga ngo none ibyo muvuga ngo amakuru tuba tuyafite. Bo bantu muri mu Burundi mumbwire ko aya mazina mutayazi mu gisirikare cy'u Burundi. Nimumbwira ko mutayazi zavuga ko ubwo tuzaba tubeshye. Ngiye kubabwira abayobozi bayoboye izi batayo, ababo ofisiye bakuru baje bayoboye izi batayo zoherejwe muri Fizi kwica abanyamurenge. Division ya mbere iyobowe n'uwitwa Brigadier General Ponsier Hakizimana uzwi ku izina rya Mingi. Mumbwire ko uwo musirikare mutamuzi. Hakaza kandi division ya kabiri iyobowe na Brigadier General Michel Ndenzako. Mumbwire barundi, mumbwire ko abasirikare mutabazi. Kirumve ko ibintu tuba tuvuga biba biri seriye. Ndi kubabwira abayoboye izi batayo zinji muri Fizi. Hakaza kandi division ya gatatu iyobowe na Brigadier General Jarik Habarugira, nawe ntawe muzi. Hakaza kandi division ya kane iyobowe na Brigadier General Désiré
Manirakiza, uyu nguyu akaba azwi ku izina rya Gacanga. Bantu mujya muvuga ngo none ibyo muvuga mubikura he Burundi mumbwire ko aba basirikare mutabazi mu gihugu cy'u Burundi. Ndaba basubiriramo amazina yabo, aba basirikare bayoboye izi batayo zoherejwe muri Fizi, zisangayo izindi 10 zisanzwe zihari. Division ya mbere iyobowe na Brigadier General Posiye Hakizimana n'agasirinoke akabazwi ku izina rya Mingi. Hakaza division ya kabiri iyobowe na Brigadier General Michel Ndenzako, mumbwire ko abasirikare mutabaza. Hakaza division ya gatatu iyobowe na Brigadier General Jean-Luc Habarugira, nawe muzi, Barundi ndabizi mudukurikiye muri benshi, mumbwire. Hakaza division ya kane iyobowe na Brigadier General Desire Manirakiza uzwi ku izina rya Gacanga. Ubwo rero iri tangazo ryandikwaga, batayo ya kabiri ya brigade ya 6 ikaba yambutse uruzi rwa Rusizi iruhukira hita Ibwegera. Uko kongera ingufu rero kw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB mu karere ka Fizi byerekana ko ubufatanye bwa gisirikare bwashyizwemo cyangwa se bwashyizweho mukono hagati ya guverinoma ya Kongo n'u Burundi, butanga inzira yo gukomeza kohereza ingabo kutagira iherezo. Ingabo z'abarundi nyine zikomeza koherezwa mu misozi miremire mu rwego rwa gahunda yo gukorera abanyamurenge genocide. Kurambira nimba hari hasanzweho batayo 10 hakabaho ingeyewe izindi. Izi ngizi kandi ngo zajyanweyo zikaba zizwiho ubugome bukabije cyangwa se kugira ubugome ndenga kamere. Urumva? Hanyuma rero ibi bikaba bigaragaza kandi ubufatanye buteye akaga hagati y'ingabo z'ibihugu byombi zikorera umurenge ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro irwanya abatutsi abanyamurenge, irimo iya Mayimayi, Wazalendo ndetse na FDLR. FDLR yo ngira ngo ni ibintu byayo kuko basize bakoza amarorerwa hano mu Rwanda, barirwa bikebakeba mu mashyamba ya Kongo banze gutaha, kandi barabwirijwe gutaha ku neza, ariko bigira ingungu. Ingungu n'udusimba dukunda kwangiza amashu tw'umukara, usanga kajya mu ishu rwose kakarikegeta, kagakegeta imizi ishuri kuma. Abo rero kugira ngo upfe kukabona bisaba kugacukura. Abo bigize ingungu. MRDP twirwaneho rero ikabisoza itangazo ryayo ivuga ko yiyemeje kurengera abaturage b'abasivile bugarijwe no kurimburwa. Kibaza rumva Barundi nyuma yuko babona ko ibintu bikomeza gufata indi ntera ku ruhando rw'imirwano, bohereje noneho ngo batayo ngo zizwiho ubugome zitajya zisubizwa inyuma. Ariko nubwo bari koherezwayo gutya ntabwo twirwanaho ibura kubakubita. Twirwanaho rero ikaba yarakubise ingabo z'abarundi na FARDC bati birindiro bikomeye. Ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zavuye mu birindiro byazo bikomeye bya Puezero zerekeza mu bice bya Kanguri muri segiteri ya Mutambara nyuma yo gutsindwa n'umutwe wa MRDP twirwaneho mu mirwano ikaze yabaye kuwa 4. Bango nubwo bakomeje kurungikwa cyangwa koherezwayo barakubitwa tu. Bango twirwaneho nayo yarahagurutse aravuga ati no, ntibishoboka, natwe tugomba kwirwanaho nk'izina ryacu. Amakuru rero akabavuga ko izi ngabo zavuye mu birindiro nyuma yuko twirwanaho ifashe ibice byari bisanzwe bikomeye biri mu maboko ya FARDC n'ingabo z'abarundi birimo Rwitsankuku, Bicumbi ndetse na Marunde. Akavuga ko kandi igitero uriya mutwe wagabye mu masaha y'umugoroba wagifatiyemo imbunda ziremereye
amasasu menshi ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara byari biri mu maboko y'ingabo za leta. Abasirikare benshi barimo kandi abo ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abarundi baguye muri iyo mirwano, abandi bahita bava mu birindiro mu buryo bwihuse kwikira. Twezeho rero ikaba izi ngabo zavuyemo, ikaba yari bimwe mu birindiro bikomeye bya gisirikare bibarirwa muri 70 ingabo z'u Burundi, FARDC ndetse na FDLR bafite mu misozi ya Murenge. Kuva imirwano yatangira rero mu ntangiriro z'iki cyumweru, MRDP twirwaneho imaze kwigarurira uduce twinshi muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru kandi aturuka muri uyu mutwe akaba avuga ko abarwanyi bawo bagomba gukomeza kurasa ingabo z'u Burundi kugeza zisubiye mu gihugu cyazo. Niyo mpamvu nyine barakaye cyangwa se babonye ko bakomeje gukomwa mu nkokora ngo bahitamo kuzana batayo za nyuma zizwiho ubugome. Ni nyuma rero yo gushinjiza ingabo kuba zimaze igihe zikorera ibikorwa by'ubunyamaswa abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, aho zivuga ko zagiye kurwanya umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega. Ubwo amabata yakomeje koherezwa ari menshi, ntago ku mirwano zibura gukubitwa. Niyo mpamvu muri bata 10 zoherejwe, urumva ndabona abantu bakomeje kunyandikira bambwira ko aba basirikare babazi no kuri YouTube. Urumva uyati ndenzaho jewe ndamuzi, papa wiwe yaratuye mu Ngagara. Michel Ndenzaho famille yiwe yari ituye mu Ngagara quartier ya mbere muri venu yitwa Hehe. Urumva ko bari abasirikare navuze amazina yabo arazwi, yanangize ngo ntabwo mubazi. Urumva ko n'abasirikare bazwi mu gisirikare cy'i Burundi. Nyuma rero yuko nyine abarundi bakomeje gukubitwa, ni nako bakomeza kurungika cyangwa se kohereza abasirikare batandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka iyi ngingo nayo tube tuyisubikiye aha.